Sretna vam nova godina iz Kolumbije, Kartagene. Ali prvo Silvestrovo i dok neki ovak prodaju ribu na 38 stupnjeva, neki se bude od jučer, mi smo odlučili na turu. Vjerujem prvu i zadnju na našem putovanju. I da, tu se još smijem. Krećemo lagano, ali ne za dugo jer nas armada štopa, ali valjda je sve ok pa pićemo dalje. Frajer mora ovak voziti koliko je nagario gas i dolazimo do prve destinacije. Cene su dobre, papagaji su mi show, a ova plaža je navodno i njima show. Idemo dalje do sljedećeg otoka, plaža je puno bolja, baš je karipski feel i sviđa mi se. Pa još jedan otok, jedna plaža i sreo sam Viniciosa. Čilamo u hladu, ali sam se razbolio. Sve mi je gore i čekam povratak nazad. Ali prije toga još jedan otok za proći. A to mjesto najgore koje sam vidio ove godine. Nacionalni park, a sve je puno smeća. Veselim se povratku nazad u Kartagenu, pa slavim novu godinu s najdražom u Hrvatskoj, a onda se lagano spremam i za našu novu godinu. Tražim Borisa, a njega ću naći naravno u nekom klubu. Zaputili smo se do glavnog trga, a tam sve puno ljudi. Iznesu stolove i stolice, donesu svoju hranu i piće i čilaju, čekaju novu godinu. I tak lagano dolazimo do nove godine. Vatrometi rokaju na sve strane. A navodno ovog brata roka još i sad. Želim vam sretnu i uspješnu novu godinu.